Ngine hada hotera. Oh. Ako henda irio ati. Ni fuata matha. Tono ke hote. No ruari ori nduri na gia kuria. Awaya, gutikiri ko gekiega. Ta maisha ma bachara. Maisha ma bachara makome mega tondu wariri. No menya bachara gutire kindu kimegiaga. Bachara, you know you have a lot of freedom. Yes. Bachara gutire kundu tangithie na tondu nduri gutire mundu urakuria. Bachara na thaisi taru thaisi bachara ri. Taru thaisi wewe menyere ri wari bachara ri. Unajua rege no athiaga kana thaisi rungihota. Taru thaisi ri hakire different ya gathuke ga guku na gathuke karia kari Yokohama. Ke bachara. Aria karagia mathweri. Mathweri. Na manya na gathuke oguo kajari igie githweri Kiswahili mufti. Gathuke ria tangatha mubira wa githweri. Amenda gatumagira sport ndi gecagi. Ndio ndaitaga Jenga Muchelsea. Kaika barabara kabisa, mimi naitwa Akazuki Mundu aka Wakasungura. Shuka kaokeire guka. Toka gashukite. Wacha sasa basi tujumikane. Na udeta gwati adena kuyo. Jenga Chelsea. Na tujumikane na Jenga Chelsea. Akitoka upande wa Mulanga. Atuambia kinaga mbaga. Vile mechi ziligaragazanwa huko. Ugathikirona ugathikihende yori. Ni kari koru litomenya gatia hikanetie. Huko no ibachara. Ai goko ri. Aya otire. Anga Muthoni na Stacy. Umenya mururire wa Muthoni na Stacy. Tita wa ndungi uringithania na wariri na wa Evangelist. Kana wa Nungari. Muthoni ire Muthoni na Stacy ire ni kuiganete Muthoni ni guthie kwa Stacy na ni ire na wiki ku ahorerete wega comfortable atari na maundu maingi ni aje mso uko fiti? Kwani uko wapi? Umepotea sija kuona of late. Kwa kurate. Guy hapana niko tu. Lakini niko kwa Stacy. Aolete comfortable. Wiki ka. Aro mera kutika kolona aro bado matakorogwo na si kana saa. Fatara tu o muria. Janti ko rathi atia. Goru. Oro horeire. Wega. Wiko. Yo go tawo ni oguo. We hatha ici bebise. Kaiga muriete. Okwenda gatia? Da tukinya na Ivasa. Kaiga kurate. Heda ikaithano. Thambe. Tako. Saja. Na jacket. Janti bathi na Ivasa. Ini serehe. Janti raimete mucie Friday. Ukamona Friday no eki. No mukorera horete we afio. No ko handu moyo kuhura na stopper ni ahiki. Kwaja muhiki akimenya muhiki wake na muhiki murata wake ndarutagira ri. Timuruti ri. Ahiki sana nimeenda mundu ragura KFC. Agura KFC na kio ngerwa mirire soda. Kwaja muhiki ahiki mamenyate muhiki murata wake ne nguha. Ni hende ciothe ni hichi na he. Ndari hindi acoka modo we. Ndacoka modo. Atarukwa. Aiwa so ni Stacy warahurira Muthoni. Kana Wangui. Wangui ni aje? Oya. Poa. Uko around? Akamera. Niko kwa nyumba nilikuwa natakaje? Nilikuwa nataka kesho nafaa kwenda kuona aunti yangu na juu kwako ni karibu. Nataka nikuje nikae leo na kesho kaigwa Wangui Muthoni atiriri. Ay. Imagine kwangu ni karibu lakini shida ni chali yangu ameniambia anakuja. Na ni maheni. Akoga direct. Kiu ni githweri. Ati chali yangu. Kama ate kwa jiri tunataka ni girlfriend ni best yangu. Ati chali yangu ameniambia imagine anakuja. Actually hata sasa hivi tumetoka kuongea na yeye. Anakuja natoka Monday. Ukamenya hau. Urugetwo.
Komlolo. Gutire chari uroka. Ni kuria ndorutagera. Wera kuno kuria. Kuhuthira. Kuria na kuhuthira. Ukigwa roguo ri. Wenya kina songa. No meru arumenta mundu rumeta ni na janti. Janti una ngikone aroka gucera gwakona kaiga kwone karoka. No nake ningire arume agena gwako wana riri. Bingo ingo. Era makovana dingo ingo. Ako kakamenya. Gitero daga kido nyumba. Dali wa gitero dikoaga orokorwo ne kamuheu kamwe. Ukaigwa ke gitero ni aje? Kwa na buri wari. Kwa na buri wari gwakwa. Ni aje gitero? Niko poa. We nyumba? Sawa. Ona uko ni aroka. Ukaigwa ke ringa murango. Gathe urite. Nani ngarite gathie fridge ni kana takio gikure. Hago kakoya remote. Akajia kuwathira TV. Akajia kuwathira TV yaka. Ero matakoswi. Ego gioka gwakwa na ikare nginya thiko ithatu nginya ukarigwo mundu kata ina future. Tekatale na future. Kaja mundu mengi gwa jira ti. Bro ni aje? Uko kijani? Wewe usikii niko na story nataka tuchape hapo. Niko na busy. Kamera tusema ni thika. Tondera menyona story yo. Komuro. Ona kile ro matakosi oka abiete gwetha kiria kinyumba ari ni tarwe welaga. Akamba gwetha kindu agiikia kanua. Aikie kanua. Na hino araka kugeithia rege ona gukora bafu. Rege okahingurite murango rege ona umuma na girlfriend yaku okaingirite. Pa. Aya kare gwetha bagetoero. Kamwira ndaika muico kiuma bafu. Ke hau gikarite thi na ngima. Nake yuiria maikoro wi. We comfortable. Ajoge kuria kaya kindu gitigaru mugiine kiriri ati abia kuria ati mani kumite mani gugutakire bia mani kumekauka nju ukarigwa atiriri kagwakwa gutari gukauka bururi mwana waku ndumite bururi wakwa ndumite bururi rwele rwaku rutiumite na andu matako nginya swi thoni pio ona ndeteria kwamba nginya riri ona uri mundu akoragwo na one kana heke tondu yo natoko irio icio nani ngoitigetie ndeirie hwaini njira ria gikorwo wanjeragira gwakwa ana wona ndithindanagira nawe ukwira unjere menya he kaundu wekire gatangenirie aya by the way serious gathaia kwandu matari sui okay aikarire thi o remote abe remote kwaja remote ya TV ukore ngiona kiria nguonaga ucenjie Kira nyamu ciaku. Oke kwambia ati kwaje wewe usikima nataka kuachira documentary ya wanyama. Nie ndikoragwo ndeke wanyama poli garden. Ndeke ida video. Nie ndeke ida video. Wenda kuona nyamu cia githaka. Uka museum. Kigwa kwa. Kwi bachara itari vivi. Maisha ma bachara ri. Tarutha ici umenye. Na ukikoraga he bachara ciumaga. Ugakora andu acio mahura cere kuma Friday. Saturday, Sunday. Kwaja bachara ungiona bachara ciendete gutira na nguo njiro. Ucio he uguthura maya nguo njiro ndirona gia giko. Thina thiko ithatu. Na bachara ucio acoke akorwo riri ndakire rathimo na gakari. Kwaja ukore bachara ndarathimo na gakari. Ucoke wa murora muhuko ri ndagaga spray karia gakuribirwo. Ucio kamenya rende ka ungimwira muthie Embu uguria gathuri kawiko ndi hathi kamani ukwenda gatia ndeciria gukinya Embu no gwiciria kwanja joya blue post joya blue na baja cie guikaria boxi ona ndakwa ya story nyingi gathaia ri aje poa kofiti kabisa. Umetulia wapi? Uko za wapi? Kotau. Isa basi nilikuwa nafikiria huko busy tufike Embu. Nilikuwa nafikiria huko busy. Naona statement ya wiki. Niiganete gwikira box. Aya unaenda saa ngapi? Nataka kutoka around hapo saa 9 na saa hii ni saa 8. Wacha nione vile nitafanya, nione kama nitakujoin kitu yenye nilikuwa nafanya hata si important sana.
Yuna kyo nä gä thweri kä ndagä må ico å muona hau harä irie gå thiä thabarä å kaigua må ria aya unataka twende kama kwani ni nini sinimi niko sawa warora gä kä bachere yo ä na thondwe ina mathondo meho marekirwo na thogithi mundu agacong'ia uru ta hiti erona maburuta meho marekira na thogithi no waraciĩta thondo gathũkia maburuta mau rĩu ũcio wamwona hau nena gaburana baciĩtaga Crocs nĩ Crocs nĩ thondo nĩ rũgongo rĩu ũcio wamũkora ena gaburana nena mũbutho mũirũ nena rũ-t-shirt rũirũ rĩu ũkamenya ũcio kumuona rĩngĩ mũgacemani nake Monday wĩra-inĩ harĩa ahacũragĩra na ndegũcoka nyũmba na maraimire Friday Saturday Sunday gũcoka rĩ makinyire maraimire rĩngĩ maimire Monday kĩroko kĩndũ mathaa ma 6 na by thaa igĩrĩ wĩra ngara baja maica ma bajara matiko me complicated yugo thoro bajara kĩiganĩte ũtukũ rĩ bachara ũtukũ rĩ nĩiganĩte rĩ aga kĩndũ gĩa kũrĩa rĩ nĩ ũhũthũ ũcemani na bachara ena donati na soda nĩ sawa na arĩ na akome na iganĩre mũndũ ũngĩ kwanja itenda icera rĩake na no ate mũndũ nĩ mũcembe mũthuri wako nguo atĩrĩrĩ ukauga ndio hao mradie tuna mpendwa wanasema ndio gani yako kama muthuri eko kwa muthuri ngora na ndugaikare mucembe wathio guthiaga ithaa rimwe ri ni mutiganaga rucio kaundu muma mwike ithaa rimwe maica ma bachara mo ni mega no riu nacio he bachara igå gä batara ciäkanyire ona ĩkorwo ndenda gũthiĩ gũikara kwa Mũthoni wiki rĩ kana thikũ igĩrĩ rĩ tiga gũtuĩka ngũ coka mũndũ ũgatũma na nyama ya 300 yes ati rĩu ũikarĩte hau Mũthoni arang'ang'ana kĩrĩa mekũrĩa ati Mũthoni arahũrĩra boyfriend yake ni aje Anto uko fiti nilikuwa nasema si unisukumie tu so tatu tuko na best yangu hapa hede ore best ya horere hau rasiki okaigwa kuria tiri aki tunakula nini sazi sana sazi aki msomi nasikia tu kukula mayai kaidi ore amenya Mũthoni akoju ya dimanga mbaya ni ugwe mondo mayai maguru ugarambike itubere mwene 15 yakaga kindu ndakwenda kenda na vote